Malun semaha na somang kapia luliu munara tatahulun ding naong su kanal YouTube PKB berang sangi ha. Suara sa ini kita sa kapia dumaring ha balong hengetang mawu mengalamuna ini mahai kita makaliw maneng. Dedalawang lai bebantugang arengu o mawurwata pagkakalungang kami. Terima kasih bagu tempo nigali si kami bagu dumaring ha kapia balong hengetangu luliu munara tatahulun ding naong. Magagaw sa roko masusi dumandingang si kami orelay magagali ukapapelesa takadekang luliu hengetang hinong daringi hangi kami. Yan kabi makadentang alamat orelay makatogas sa pangangimangi kami si kau mau pungu pabawiyah orelay tulumang. Amin. Kalalamuhu su tengong mabu. Nirasaga bawasang Habakuk pasal karuane ayat 52 sarang ayat karuampulone. Ku tumangunasa su ayat karuampulone mawerane kereini. Mawe ene sulalungu walene ku susi. Ku kenang ko patiku tau mata su duniae metengkar masa su tengone. Zamata ikakandaga Nabi Habakuk kere sengkatau dari lohang umawu. Nah habaru kasasilaka baugu mendarisi soa ku niwenta su kalalaki se. Kere ni habar su pembawasang binohe susi suara se ini. So ayat ka pulo duane naberau kay pisih ikaw nandarisi usowa ni wanta sukalalaki sa ringanguni peti su papate. Habakuk namanda patiku sabarang ni koa dingangun riadi su tempo ene kay waling upia utaw mata mapulu mededea untung hala. Ku nahagi ni koa isire memulaho areta utaw waline menigesa tau mata payar atau mata waline hakiu ihabaku kimakela patiku kakakoa ku tawe katengah dene kaidalakise maramuhu dingangu tawe nakoa alamata. Habakuk na berau ku ini ni dating ke gilirang waugi pakamea dingangu waline we mededea adateng. Makoa sengkatau tau mata mangimang harus sebe mebiah pia atorange. Masingka mekirara sudah hinong kuateng dingangu tawe botong kuateng. Masingka mengadat dingangu mengarega tau mata waline. Batu metako memulaho menigesa tau mata waline kai kakanoa tawe ne tatalahino sutengong duata. Ku kakanoa kerene tawe makadentang alamata. Aramanung pihak mga perusahaan garuwa tamay su mga wanua masa selah. Ku memetik kebik munara bo patiku kakanoa tawe katengah de ringangu katuli de. Makakoa tawe karadile su mga matatangkiyange. Pihak lai tamay magakonti ipakalakung bawalu arolai menigesa tau matapai keteng baugu mahumpau timonane. Magakontingu untunge aro hasile tadea utawe mamae mga pajak. Zamata ikakandaga petahandung bue. Mawu kai ku kakela patiku kakanoa tau mata suwowong dunia ini. Habakuk nebera mawe ene sulalungu walene ku susi ku kenang ko patiku tau mata su dunia metengkara masa su tengone. Metengkara masa su tengong mawu kai tialang ikite mataku umawu dingangu mengadate manemba orelai mangakung kai ketaeng mawu ruwata limembong kawasa ku mengawasa darohong dunia lai kebi patiku apang dia dikange. Sutempong tau mata wedang piak taku aromataku umawu ruwatane senelai piak tempo gagali umawu baugu metawakali mekoa mapia memalui patiku kakanoa sipirang bawera ku tawena tatalahino sutengong mawu ruwata. Mataku umawu ruwata lain nakwa tialang. Ikite megau sealamat mau ruwata. Du mendingang sukanandung biah su pemamunarang ku ite tawakalia.
mahai kita makalio maning. Terima kasih maburuata yamang baugu balong hengetangu seng nikaringhi kami. Karima ko hengetang ini maka segade pangangimangi kami takadeakengu ikami mang tatape mataku ikau mau pungu pebawiyahi kami orelai tulumang su pebawiyahi kami. Pebawiyahi kami kay walingu alamatu mau ku hengetangu ini negeli ingate si kami. Geliken kami togase kuatu pangangimang takadeakengu ikami botong mabiyah tuhu hengetangu. Alamate mau munara tatahulunding naung ye kabe berang sangihe dengan upatiku matatangkiange takadeakengu tata paketang bagu mengekeng habaru hengetangu su sentiniak tempo ku kebi ene makawantu ge arengi kau mau. Amin. Sarang ini sasang binohe susi suara seini ku abeki bulai like, subscribe arau memahia susendingane dengan ngumekwa ene ikite nengalak bahagiang supunara pelaha baru Injil dengan YKB mau dumendingang lai mengalamata sikite kebi marun semah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.